tata no melfa whaftai lo tau tantonuina pe oa e vea mo tau whonga I tonu o Parlamento Samoa whaftai lo tau whainga whiwhininga whaftai le loto mau e mai se o le mati ina o le whainumela e mau ai le whatuina o le whainga malo o le whatuatua I le atua Samoa tasi e pe ona ua pale mai nei e whatau teia e sao le tatou atunuu nei vai tau o moli atu le nganga whaftai tele le tatou tu malo ia whaftai at foi ia ila ua sa matou tau wā lau a fionga il ngafo atoe Pepe Christian Fruen ia e whape foi le to whai a mapu ia wata oto a whainga whawai al tatou tu malo e le uku vai kofo e sesi a uma at paloka wa uma le sesi e mawhau e awengi maka upu ramsinonga whamasiasi e pua le tu malo le se mea whapenga whainga whawai ngā le uka oko atka ko kumalo e whaftai ngā whaatoe lo nā mana ia wa le malo foi le kam whai mai o le chapipi whahai whai kangi whasanga ya kia ia moli atu whaftai tele il tatou tu malo whamanuia le atua il tatou tu malo e tapo I maia ma le manuia a uma whamanuianga ua wholoina e le whainga malo al fast ia o le atau mwhai lawa e lufi lima le lei le komiti ma nei ia awa le manuia o le tatou tu malo ia le paia le tatou tu malo o le nganga whaftai na whaftai foi ai lato uma lava o e sa alolofa mai ma soso ni mai I le tatou whainga palota le tatou maftanga I Australia I o wainga ma uo e whapewhafoni maftanga I New Zealand whaftai tele lava whaftai foi ai lato uma lava o e sa alolofa atu ia te aua o iai le whanmai au kilani sa whapea e ronga o te mwhai o nau saule I le teimi o le paloka peitai ia o le alofa le atua o mwhai eina patanga mai au le whomai o te sauai o ana mana o kuar kai o ke ngofo mai pe o ke malo o paloka pe kusapo lau ke ngusila ai ngau whai aku ia lauli le ai o ke fia lua kua ia le ngau sau al paloka e whaftai tatou tu malo I loto alofa mongi ia ke au ia uia o ia nisi suinga lo tino ia lefo e koe whai lolo vai whapi ia o koe alu hole le akoa ia ko sisia mai fo le o koe raku foi kako whelai ia manuia telele tatou tu malo o ale numala ia nepa inga e tapo e maia male manuia